MCA baraba thuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi ni batariritie jamwe ja mantu jaria bagategera kenda gutara speaker wa mbunge ya kaunti iu baritite ugambi bo onde ngavana Muthomi Njuki erigiri kuthithia KITHURANO gia gutara speaker nyuma ya kunyuithwa MUUMA ntuku ya Alamisi. Samugashima na Nteto Nkuruki. Nyuma ya kunyuithwa MUUMA wa gutongoria kaunti ya Tharaka Nithi Alamisi ino, wira ya mbere ya gavana Muthomi Njuki ikaigwa iri gutangacha utheri bwa giti gia speaker wa gikaro kia MCA kenda baraba gukienda batuma maromba mawira arankuruki gavana agaitia gikaro kia mbere kia bunge ya ithatu ya kaunti ino. Gikaro giki kia mbere ikio MCA baba bakathura speaker na munini wake iranio ikaigwa iri wira gake ya gikaro giku. We are in the transition process between the second and the third assembly. We as a management are advising the governor to when to gazette the sitting. So once the sitting has been gazetted, then members will be informed accordingly when the first sitting will happen. Kinyawe gwantomeri etikore kurutwa ya baraba kwenda gitiki gutuma maromba mawira maendekithia nati mukiendi aigwe ari muntu aganite kurugama gitiki ya MCA ara abatiri kwigwa ari mukenya gwa guchierwa aibandikithitie kuringa kura ataro atwirwo kibungo kia mieri 6 kana nkuruki na maendekithia mangi kathomba. The speaker will be elected by the members of county assembly who have been sworn in. So members will be sworn in on the first sitting. Thereafter, they will engage in the election of the speaker and the deputy speaker. So we are going to rely on IEBC to provide us with the nomination certificates for people who are generally qualified to be MCS. Itwaraniritie na bamo ba MCA bagikaro giki baraba gwetete mantu maraba karaithiria kiri speaker uraba kathura. Riu turathiruka tukiromba kura niturena wananchi bo tukwenda nitwenda tukathondeka policies nitwenda tukathondeka regulations nitwenda tukathondeka mawatho mama kaviva kaburia mwananchi akuga na kwogu no twende muno ukorwo tuna speaker uroga cuthagiriria ukatuthikagiriria nikenda ategaze ukwamia mawira ugo bisini kwogu maumonthe makwenda no ankinya muntu atunenkere manifesto ya NMB abangite kurutha no ankinya muntu atwire NMB hiyo igutumaga interest ya speaker bariuga batithura speaker uraomba gukinya kagita akaigwa atakugwatanira na ubichi ya governor mama koromba itige ya speaker nienge mauma rikuno maguturingira thimu lakini na muono mwanga muntu amacuthiriria onene muntu gateria kana muntu tegateria nuntu kintu kiambere tutenda muntu gauka kurwa tukwenda county yetu twika yambala turenda county yetu kurwerea negotiations nikenda urobata kubuga gite gia speaker twagite wogu oge consider no third in command kuri county especially tututhure totore ma thirikari ya bottom up ire ya asala nitukwenda gukia kanyaga kumekisua anoke gwa ni speaker twathura tukathura muntu ria wina nkolo ya gutethia antu. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima.